Moi bo día a todos e a todas, membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados, así como todos aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Damos inicio a esta sesión extraordinaria do Pleno a proposta do Grupo Municipal do Partido Popular que ten un asunto único na orde do día, señor secretario. Podía disculpar únicamente a señora Beira González e a señora Neira Fernández que non poden asistir. Asunto único, instar o Goberno Municipal e a Delegación do Goberno para abandonar a súa pasividade e actuar de forma coordinada e eficiente ante os graves problemas de seguridade cidadá en todos os barrios da nosa cidade, como son as ocupacións ilegais, os problemas de convivencia que ocasionan, a onda de roubos en comercios e domicilios e garantir o dereito ao descanso nocturno. Segundo, instar o Goberno Municipal a recuperar a Policía de Barrio en resposta ao clamor cidadán que pide a súa reactivación inmediata para que, co seu carácter preventivo, contribúa a diminuir o preocupante incremento do número de delitos da nosa cidade. Terceiro, instar o Goberno de España a aprobar de maneira urxente unha lei que garanta o dereito constitucional á propiedade privada e combate eficazmente a ocupación ilegal de vivendas. Moitas grazas. Ten en primeiro lugar a palabra a señora Gallego Neira como propoñente deste pleno e a continuación haberá un turno de debate, dúas quendas, a primeira de 8 minutos e a segunda de 4 minutos. Señora Gallego, ten a palabra. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a los miembros de la corporación, a los medios de comunicación, a los funcionarios, a quienes nos siguen por streaming y un especial saludo a quienes nos acompañan hoy en el salón de plenos, a los representantes de la Policía Local, a los de la Policía Nacional, a sus compañeros que, bueno, pues hoy están aquí en María Pita, un despliegue como nunca se ha visto, con antidisturbios y de todo, más que a policías en María Pita que en los barrios. A los vecinos de Los Mayos, Orzán y resto de barrios que bueno, pues que les afecta lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El Grupo Municipal Popular presentó el 14 de octubre la solicitud de pleno extraordinario para exigir a la alcaldesa y al delegado del Gobierno de Galicia que den respuesta a la creciente preocupación en la ciudad por la proliferación de ocupaciones ilegales y de problemas que se derivan de ello, así como a la oleada de robos en comercios y domicilios y los problemas de convivencia asociados al botellón en determinadas zonas de la ciudad. Casi cuando se cumple el plazo máximo para su celebración, hoy por fin vamos a debatir. Y justo hoy el concejal de Seguridad Ciudadana va a anunciar, al salir de aquí, las actividades de la Semana de la Seguridad, ironías de la vida. Le daremos algunas ideas para que las presente. Los coruñeses están sufriendo graves problemas de inseguridad, no es en un barrio o en una zona en concreto, sino que la oleada de robos, atracos, peleas, ocupaciones ilegales, etcétera, afecta a nuestra ciudad de forma generalizada y de modo muy activo en los últimos meses. Todas las semanas y casi todos los días hay quejas de vecinos preocupados por una situación que se da cada vez con más frecuencia y en más barrios, y los mismos vecinos relatan que a veces son ellos los que tienen que hacerles frente ante la pasividad del Gobierno municipal y de la delegación del Gobierno, por lo que es necesario adoptar medidas antes de que ocurra alguna desgracia. A Coruña continúa siendo una ciudad segura, aunque cada vez lo es menos, y esto no es ser alarmistas. En el caso de las ocupaciones mantenemos una media de 5 al mes, hay más de 100 activas y seguimos a la cabeza de las ciudades de Galicia con más delitos según los datos del Ministerio de Interior. Los últimos casos en Os Mayos y Sagrada Familia se unen a otros ya denunciados en Peruleiro, Barrio de las Flores, San Pedro de Visma, Palavea, Falperra, Agra del Orzán, A Zapateira, San José o Mato Grande, entre otros, por lo que es necesario aprobar una ley que ponga fin a las ocupaciones ilegales y recuperar la policía de barrio. Pero tenemos un gobierno municipal pasivo, mientras los policías locales siguen protestando todas las mañanas en María Pita para que se les dote de medios para hacer su trabajo. Pero también se han producido olas delictivas de robos y peleas en barrios como el Agra del Orzán, Peruleiro, Ventorrillo, o Rosales, Mato Grande, Sagrada Familia, Os Castros, Ensanche o Ciudad Vieja, con robos en negocios, o Xusán y Novo Mesoiro, donde hay quejas por robos en vehículos y en las obras. Ayer mismo el Castrillón, hoy en San Andrés, todos los días hay noticias al respecto. ¿Y qué decir del barrio de Pescadería Orzán, donde los vecinos se quejan de que ha vuelto el botellón y con él el vandalismo, el incivismo y la imposibilidad de ejercer su derecho al descanso nocturno? Son solo unos ejemplos de los problemas de seguridad generalizada en nuestra ciudad,
por lo que los vecinos reclaman la recuperación de la policía de barrio, puesta en marcha por el Gobierno municipal del Partido Popular y desactivada por el de Marea Atlántica, para que con su carácter preventivo por la presencia en las calles de patrullas a pie o en moto contribuya a la disminución de los delitos que se agravaron por la pasividad del delegado del Gobierno del Estado, que no cubre las plazas de policía nacional necesarias en nuestra ciudad. La importancia que la alcaldesa a la seguridad ciudadana le ha dado es asumir inicialmente pues precisamente esa competencia en primera persona para después, un año más tarde, cambiarla por la de Cultura y adjudicársela al concejal de Turismo y Relaciones Institucionales, que tanto vale para un roto como para un descosido. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular solicitó la convocatoria de un pleno de carácter extraordinario en función del artículo 31 del Reglamento Orgánico Municipal, ya que se cumple el requisito de estar apoyado por más de la cuarta parte del número legal de concejales de la corporación y por ser un asunto de especial importancia para nuestra ciudad. La propuesta de acuerdo del asunto único del orden del día para su aprobación es exclusivamente la siguiente. 1. Instar al Gobierno municipal y a la delegación del Gobierno a abandonar su pasividad y actuar de forma coordinada y eficiente ante los graves problemas de seguridad ciudadana en todos los barrios de nuestra ciudad, como son las ocupaciones ilegales, los problemas de convivencia que ocasionan, la oleada de robos en comercios y domicilios y garantizar el derecho al descanso nocturno. 2. Instar al Gobierno municipal a recuperar la policía de barrio en respuesta al clamor ciudadano que pide su reactivación inmediata para que con carácter preventivo contribuya a disminuir el preocupante incremento del número de delitos en nuestra ciudad. Y 3. Instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Iniciamos a quenda de debate. A señora Faraldo ten a palabra en primeiro lugar. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos os presentes na sala e aos que nos siguen por streaming. Hoxe, moi especialmente, un saúdo especial, insisto, a Policía Local e a Policía presente neste pleno e as portas do Concello, polo que este pleno hoxe significa para eles. Non se pode pasar por riba deste pleno extraordinario sin botar unha ollada ao pleno do mes de outubro. En el, eu xa denunciaba o desatino e a mala fe incluso de facer unha moción conxunta sobre os problemas dos barrios dos Mallos e deixarme fora. Pero non era isto peor, que xa bastante preferir unha moción contra a natura coa dereita que unha moción coas forzas representativas do arco da esquerda, alá cada quen cos seus complexos. Pero que no propio pleno fixose evidente que de conxunta nada de nada, que esa moción chachi-piruli, que para que todo o mundo estivese contento, ia durar menos que unha estufa de plástico e que non tardaría en saltar polos aires. É dicir, unha moción postureo para calar as voces na rúa, que non ia contentar a ninguén e que os propios aliados iban a reventala, como xa deixaron caer na súa intervención, criticando o que estaban asinando. E aquí estamos. Ningún mes se tardou, ningunha semana. A señora Gallego sale nos medios falando de medias tintas, emocións descafeinadas nas que os problemas reais quedan disimulados. Así, a bocajarro, despois de negociala conxuntamente, asinala e votala a favor. Era unha moción con trampa, sen intención nin ganas de que prosperara ou de facela prosperar. E vostedes todos lle seguiron o xogo. E o que non fomos capaces de resolver en outubro, pois nada, montamos un pleno extraordinario en novembro, con custe o erario público que está para estas festas, e traemos de novo o mesmo problema que agora xa temos a varita máxica para solucionalo, a Policía Local de Barrio. Se non fose tan ridículo, tan frustrante e tan doloroso, sería incluso para botar unhas risas. A Policía leva 120 días de reivindicacións non atendidas, falta de recursos materiales, chalecos que non chegan, coches insuficientes para sustituir os de baixa, falta de policías e sale unha oferta pública irrisoria de dúas prazas básicas e 4 en total que non estarán efectivas ata finais do 2022, con deficiencias internas, cobrando e denunciando que se cobra a perigosidade desde criterios inversamente proporcionais aos riscos, engadindo ademais os problemas do propio Corpo Nacional da Policía que está baixo mínimos, sin coordinación ademais entre ambos corpos,
Como se nos ocurre siquera propoñer recuperar a Policía de Barrio, tendo a Policía Local na UBI? Exixamos primeiro recuperar a capacidade negociadora para reconducir o lexítimo conflito do corpo e dotalo dos medios e das condicións precisas, porque senón estamos usando o colectivo como arma arroxadiza de uns contra outros. E aquí María Atlántica tiña unha seria aposta que facer. Estando como están de lúa de mel co goberno local de cara aos orzamentos, exixir o cumprimento do acordo marco que vostedes asinaron co colectivo da Policía Local e publicaron no BOP 95 de 22 de maio de 2019, que ninguén derogou e que sigue en vigor. Facelo valer. O demais é unha teatralización de cara á galería e o resultado é, insisto, usalos como armas arroxadizas. Claro que existen problemas na cidade con respecto a puntos concretos focalizados de trapicheos, delincuencia común e, sobre todo, de comportamentos colectivos incívicos, como é o caso do ruído nocturno causado por focos concretos do denominado botellón, con aglomeración de persoas, sobre todo nun rango de idade juvenil. Nalgúnhas rúas incluso chegouse a medir cos sonómetros oficiais ata 90 decibelios. Pero o que pretende o PP é atallalo con medidas paliativas poñendo máis uniformes nas rúas, máis efectivos inexistentes. E acto seguido sale a alcaldesa e entra nese laberinto ofrecendo o que non ten, máis efectivos nos barrios. Pero se nos últimos anos o Corpo da Policía Local conta con 60 efectivos menos, pero se entre o 2021 e o 2022 haberá, entre outros, 35 ou 40 policías menos, pero se a oferta de emprego público non dá nin para cubrir esas plazas, nin unha mínima porcentaxe, menos do 5%, pero ni si tan siquiera poden contar cos efectivos do Corpo Nacional da Policía que están baixo mínimos. Aquí, ademais das medidas paliativas que buscan reprimir, habería que ir hacia medidas preventivas, facer cumplir a ordenanza de contaminación acústica, a propia ordenanza do Concello e de ruído nocturno, facer de verdade un plan de seguridade para os barrios e un protocolo ante casos concretos para que a veciñanza sepa como actuar, onde acudir e que se está a facer. E, sobre todo, sería un bo camiño cumprir cos compromisos das mocións aprobadas. No caso da última sobre seguridade dos mallos, insisto, asinada por todos vostedes, todos e cada un dos que están aquí menos eu, que a pesar de todo votei a favor por responsabilidade, se establecían medidas como humanizar, rexenerar, revitalizar, asegurar a limpeza e mantemento, colaborar coas administracións con competencias en materia de vivenda e rehabilitación de edificios, crear un banco de vivendas de alugueiro, negociar coas persoas propietarias de vivendas baleiras en estado de semiabandono para que se acolleran ás liñas de rehabilitación. E que en dinos mallos debería decir en calquera barrio da nosa cidade. Saben por que é descafeinada esta moción? Non polo seu contenido, que o gallá lle botásemos todos os arrestos e as posibilidades que temos para cumprila. É descafeinada porque nunca houbo intención de traballar conxuntamente para levála a cabo e de establecer un plan de actuación de verdad para levála adiante. Que hoxe se haxa convocado este pleno ordinario é unha boa proba do que digo. Grazas. Moitas grazas, señora Fanaldo. Turno para a súa primeira intervención para o señor Jorquera do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señora alcaldesa. Reitero os saúdos dados polos voceiros que me precederon. Escollín mal día para deixar de fumar. Non o digo por min, que tamén podería ser. Esta é a célebre frase do supervisor da torre de control de aterriza como puedas, mentre encende un pitillo nervoso ante a posible catástrofe que se aveciña. E hoxe poderíamos dicir escolleron mal día para falar de delincuencia, pois este pleno se celebra menos dunha semana despois de que a Audiencia Nacional condenase a Bárcenas e o Partido Popular polo pago en negro da reforma da sede de Génova. Señoras e señores do Grupo Popular, desconcértame o seu xeito de actuar. Por iso e por máis cousas, algunhas xa se aludiron. No último pleno ordinario, ante a situación e o clima social que se vivía nos mallos, o BNG propuxo que todos os grupos traballásemos para facer posible a aprobación dunha moción conxunta. Estábamos convencidos de que sería un paso que a veciñanza agradecería. O BNG propuxo un texto, a ese texto vostedes fixeron pequenas aportacións que ao resto dos grupos nos pareceron ben, a moción finalmente resultou aprobada por unanimidade, pero logo vostedes sistemáticamente adicáronse a descalificala. Segundo vostedes, o contido da moción
cito textualmente, eran medias tintas, unha moción descafeinada destinada a mascarar con 5 folios problemas reales de seguridade. Se non lles gustaba o noso texto, puideron propoñer un texto alternativo. Pero non. Ou puideron dicir que non á moción e presentar a súa propia. Pero insisto, non. Consensuárona, votaron a favor, para logo descalificala e forzar a convocatoria deste pleno extraordinario para falar da proliferación de casos de ocupacións ilegais, dos problemas de convivencia que se derivan dos mesmos e da oleada de roubos en comercios e domicilios. Lamento parecer prexuizoso, pero creo que é un síntoma evidente de que a vostedes non lles preocupa tanto abordar solucións aos problemas como axitar o abesporeiro para sacar rédito político. Non vou entrar en se a Coruña é unha cidade segura ou non, entre outras cousas porque os primeiros que parecen non telo claro son vostedes. Na exposición de motivos, din textualmente que a Coruña continúa sendo unha cidade segura, para pouco despois falar dunha inseguridade generalizada en nuestra ciudad. Non discuto que o fin da situación de emerxencia sanitaria trouxese consigo un rebrote da delincuencia, unha delincuencia que, en certo senso, tamén estivo confinada durante a pandemia. Rebrote o que tamén puido contribuir o feito de que a crise sanitaria deixase o pairo a persoas que vivían na chamada economía informal, na economía sumerxida, algunhas das cales agora son carne de canón para ser captadas para actividades delictivas. O certo é que existe unha percepción de inseguridade nalgúnas zonas da nosa cidade e ante esa situación hai que actuar. Como dixen no debate daquela moción, como a calquera veciño non me gustaría sair á rúa co temor de ser atracado, como tampouco gostaría de que no piso o meu carón se traficase con drogas. Todos temos dereito á seguridade, pero por si este non fose argumento suficiente, para que non se aproveiten da situación os que gostan de botar gasolina ao lume hai que apagalo de inmediato. Que acontece? Que diferimos en como actuar. Como dixo no debate organizado pola Plataforma Veciñal dos Mallos o meu amigo Albert Telema, non se pode dar respostas simples a problemas complexos. Por exemplo, cando falamos de ocupacións, vostedes mesmo insinuaron que algunhas forzas xustificábamos as ocupacións. Cando foi o BNG que entrou xo este pleno, por poñer un exemplo, os problemas de convivencia e orde pública que estaban ocasionando ocupantes das vivendas Epamar, en Palavea. O vimos de registrar hai un mes unha pregunta acompañada, como ben sabe o concelleiro de Seguridade Cidadán, dunha xestión sobre un problema semellante no Camiño do Pinar. O que ocorre é que hai distintos tipos de ocupación e cada unha necesita un tratamento singular. Hai unha ocupación con K, un movimento reivindicativo para chamar a atención sobre os problemas de acceso á vivenda, a especulación e o abandono de edificios, moitas veces públicos. Hai veces que se lle chama equivocadamente ocupas a persoas que estaban de aluguer, quedáronse en fontes de ingreso para poder seguir pagando a renda e non teñen onde ir. E hai mafias variopintas detrás de algúns fenómenos de ocupación. Hai mafias inmobiliarias, hai casos de edificios vellos e casevaleiros con veciños que pagan rendas antigas, no que hai mafias que se dedican a favorecer a ocupación para hostigar aos veciños para que marchen e así poder especular con ese inmoble, con ese soar. Hai empresas de desocupación que actúan tamén como mafias, crean o problema, ofrécense como solución e logo pagan unha comisión aos ocupantes para que desaloxen o edificio. E hai casos flagrantes de usurpación dunha propiedade. No sistema legal español existen os delitos de usurpación e de violación de morada e ante eses casos non cabe outra que o cumprimento da lei. Pero ao mesmo tempo hai un problema de vivenda e hai que actuar tamén nese ámbito. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder Xudicial, Galiza é a terceira comunidade con menos denuncias por ocupación de vivendas en relación á súa poboación e, en cambio, hai moitos máis desafiuzamentos que denuncias de ocupación. Por iso, son necesarias tamén políticas públicas ambiciosas que aseguren o dereito á vivenda e que incentiven a mobilización do parque de vivendas existente. Porque, ademais, aínda que en moitos casos a causa da ocupación non sexa a dificultade de acceso á vivenda, a existencia de edificios desocupados e de moitas vivendas baleiras favorece a ocupación ilegal. Dicía que non se poden dar respostas simples a problemas complexos,
Por exemplo, cando se fala de reforzar os efectivos policiais. Se a solución se reduce única e exclusivamente a máis policía, que facemos? Poñemos un policía carón de cada persoa as 24 horas do día, porque cando a policía marcha, os delincuentes poden volver a delinquir. Ademais, unha presenza policial excesiva crea tamén unha imaxe de inseguridade, de barrios en pé de guerra. O que se pode facer en materia de seguridade é o que se contempla na moción que foi aprobada no último pleno. Existe unha xunta local de seguridade coa participación do Concello e a subdelegación do Goberno, co obxectivo, entre outros, de coordenar as distintas policías. É un ámbito apropiado para que teña concreción real o que aprobamos neste ámbito no último pleno. E, por suposto, hai que exixir ás outras administracións que cumplan cos seus deberes. Non pode ser que haxa 4 furgonas da Policía Nacional mobilizadas porque hai unha concentración de persoas maiores que protestan porque pechan a sucursal bancaria do seu barrio, como ten acontecido, e logo resulte que a Policía Nacional non acude cando hai problemas de seguridade real. Pero se a solución se reduce só, como propoñen no punto segundo, a recuperar a Policía de Barrio, topamos con varios problemas, algúns creados por vostedes, e vou concluindo. Primeiro, como sen dúbida saben, as competencias policiais en seguridade cidadán en sentido estricto son da Policía Nacional. A Policía Local ten as funcións delegadas de tráfico, cumprimento das ordenanzas municipais e colaboración co resto dos corpos. E bastante ten con iso. E segundo, para recuperar a Policía de Barrio, a Policía Comunitaria, ou como queiramos chamala, por moito que esteamos de acordo, son necesarios máis efectivos. E iso choca cos límites da contratación pública establecidos polo señor Montoro e os sucesivos gobernos do PP. Porque, aínda que eses límites se relaxasen, nin é posible que o Concello resolva de golpe toda a insuficiencia de efectivos provocada por anos de recortes, nin o sistema de acceso a intervención pública permite resolver esa necesidade da noite para a mañá. Deixo para a segunda rolda de intervencións o resto da argumentación do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Sí, bos días a todos e a todas as persoas que van seguindo este pleno público da sala, que nos vai seguindo dende a casa tamén, funcionariado, compañeiros e compañeras de corporación, e a un saúdo especial para a Viabeira, que acaba de ser nai, e nos alegramos na Marea Atlántica que tanto a nai como o pequeno Roque como a familia pois estean ben. E lle mandamos un saúdo. No pleno pasado aprobouse unha moción conxunta deseñada por todos os grupos municipais que se aprobou por unanimidade e que tiña, bueno, pois efectivamente un conxunto de propostas que se lle traslada ao Goberno municipal para que as operacionalice, e as dote de orzamento e as poña en práctica, pero tiñan un par de valores, a verdade, esa proposta que aprobamos. En primeiro lugar, que trasladaba unha perspectiva integral dun problema que se estaba dando nun barrio, unha perspectiva tamén preventiva, unha perspectiva social, digamos que múltiple, dende múltiples ángulos para solucionar un problema de insatisfacción veciñal por un deterioro da convivencia. E era valiosa esa aposta en común porque, malia ter diferencias moi evidentes entre os diferentes partidos políticos, conseguimos poñernos de acordo para deseñar un paquete de medidas e trascender pois un enfoque, digamos, moi unilateral, ¿no? de un enfoque policial que aborda un conflito, pois, digamos, cando xa se atopa avanzado. Entendemos que a veciñanza ten os seus motivos para trasladar as súas queixas, ten tamén a súa legitimidade pedindo ao Concello unha maior atención aos barrios. Levamos denunciando durante moito tempo ese abandono dos barrios da Coruña, pero cuidado con esta institución, este pleno, esta corporación do Concello, con actuar de maneira irresponsable e agravar un problema máis que solucionalo. Cuidado con actuar alarmando, cuidado con actuar criminalizando,
Cuidado con actuar sinalando a colectivos enteiros e, ao final, rematar prexudicando precisamente aqueles que queríamos axudar. E que é necesario, algunhas veces, lembrar que tamén neses barrios que nos están pedindo agora atención e dedicación, pois moitas veces teñen sido modelos de vida en comunidade, modelos de actuación solidaria entre a veciñanza, entre moitas persoas humildes e traballadoras. E creo que hai que recoñecer todo iso. O Partido Popular rompe con esa actuación conxunta dos grupos municipais e solicita un pleno extraordinario para que nos posicionemos sobre a criminalidade e a delincuencia. E certamente é oportuno falar agora de criminalidade e de delincuencia, precisamente, como xa se explicitou aquí, precisamente cando a Audiencia Nacional condena unha vez máis ao Partido Popular por corrupción e por utilizar diñeiro negro procedente de mordidas na contratación pública para amañar, neste caso, a súa sede central na Rúa Génova en Madrid. A preocupación do Partido Popular pola criminalidade e a delincuencia é moi selectiva e ten un ollo cego, porque se queremos falar de criminalidade e de delincuencia, habería que falar efectivamente de Bárcenas, da Gürtel, de Rodrigo Rato, que foi vicepresidente do Goberno, de Camps, en xeral do PP de Valencia, de Jaume Matas, de Ignacio González, de o seu ático, incluso de M. Rajoy, nun sistema de corrupción sistemática que está extendido en todos os niveis da administración, o local, o autonómico e o Estado. E non se trata de desviar aquí a atención, falarei despois da cuestión local na Coruña, senón de darlle tamén coherencia en magnitude ao que estamos falando. Hai estudios de 2018 que cifran en 90.000 millóns de euros os custos desta corrupción da que estou falando. 90.000 millóns de euros é un 8% do Produto Interior Bruto. É 4 veces máis do que se dedica a subsidios por desemprego e 2 veces do total do que se dedica ás políticas de educación. E se puidéramos repartir estes custos da corrupción anuais entre todas as persoas que conformamos, pois que somos habitantes deste Estado, chegaríamos á conclusión de que a corrupción sistémica, a que non queremos falar cando mencionamos a criminalidade e a delincuencia, nos custa a todos e todas nós case 2.000 euros o ano, que tamén se rouban. Parécenos, entonces, bastante hipócrita esta postura de só querer ver a delincuencia e a criminalidade dun lado e que, en realidade, é un xeito de criminalizar a pobreza, de redundar no castigo e no punitivismo e de sinalar de maneira moi contundente a colectivos desfavorecidos, non aqueles que rouban aproveitando a súa posición de privilexio e de confianza que lle outorgan unhas eleccións por sufraxio universal. A Marea Atlántica aboga por outro modelo de convivencia e de seguridade. Entendemos que os delitos todos hai que poñelos efectivamente en mans da xustiza, se produzan nos barrios ou se produzan nas oficinas dos altos executivos, pero hai que seguir traballando para ir ás causas do problema e que o problema non persista unha vez que cesa esa actuación policial. Queremos, efectivamente, convivir nunha cidade sen medo, por iso entendemos que hai que traballar na prevención, hai que traballar na loita contra a desigualdade, hai que traballar para manter a vida nos barrios, hai que manter o movimento e a presencia de persoas, hai que manter as redes de proximidade e os servizos de proximidade, hai que investir e hai que ter as rúas e as prazas coidadas. Para a Marea Atlántica, unha cidade sen medo é unha cidade tamén onde as persoas non teñen angustia vital por saber como chegan a fin de mes, por saber como van pagar un aluguer, por saber como van poder atender a súa familia. Unha cidade sen medo é tamén unha cidade na que unha persoa non se sinte excluída, non se sinte sinalada, non hai homofobia, nin hai racismo. A proposta que trae hoxe o Partido Popular ao Pleno é un totum revolutum, fala mestura o ruido nocturno cos roubos, coa ocupación, e esquece, curiosamente, pois unha das principais causas de inseguridade que están afectando a moitas persoas nesta cidade, que é a inseguridade de saber se van poder seguir tendo unha vivenda. A Coruña é unha cidade onde máis medrou o prezo tasado da vivenda libre no último ano, case un 8%.
onde realmente hai problemas puntuais de ocupación ilegal na cidade, pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos está dicindo que un problema moitísimo maior e máis extendido son as execucións hipotecarias. De feito, as denuncias por ocupación ilegal diminuíron no último ano. E realmente é un problema que debería estar preocupándonos pois a presión inmobiliaria, o acoso inmobiliario en moitísimos casos e os problemas de xentrificación que sí, efectivamente, están afectando a capacidade de moitos fogares e de economías humildes de poder manter a súa vivenda. Curiosamente, o Partido Popular, na súa proposta de seguridade unidireccional, resulta que non se lembra tampouco desas casuísticas. E deixo para a segunda intervención pois o resto do argumentario. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Bueno, veo que estamos de acuerdo en que hay problemas de seguridad ciudadana, aunque, bueno, se hablen de otras cuestiones que nada tiene que ver, que es lo que les interesa. Según los datos oficiales del Ministerio de Interior, el número de delitos penales en nuestra ciudad aumentó un 33% en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, hay motivo para alarmarse justificadamente. Un 33% más de delitos penales en un periodo en que la media nacional incrementó un 11,7%. Es decir, los delitos aumentan en Coruña el triple que la media nacional. Por tanto, otro motivo más para alarmarse justificadamente. ¿Qué tipos de delitos incrementan? Robos con violencia e intimidación, un 63,5%. Hurtos, un 48% más. Tráfico de drogas, un 16,7% más. Por tanto, hay un motivo más para alarmarse justificadamente. Repito datos del Ministerio del Interior. Debatir sobre la creciente seguridad, inseguridad, no sensación, que nos transmiten los vecinos de los barrios no es alarmismo, es responsabilidad. Y traemos aquí su voz y sus demandas avalados por datos oficiales. ¿Y qué dice la alcaldesa? Mientras los vecinos de numerosos barrios llevan tiempo quejándose de problemas con ocupas, robos, etcétera, y el PP denunciándolos, según la alcaldesa, este verano la situación era maravillosa. Los coruñeses se sienten seguros y protegidos. Solo aumentan los delitos informáticos, decía tras la Junta Local de Seguridad celebrada el 14 de septiembre. No, señora Rey, aumentan las ocupaciones, los robos, los hurtos, el tráfico de drogas, etcétera, como recogen los datos oficiales. Los coruñeses no se sienten seguros ni protegidos. Después de que cientos de vecinos de Osmayos, 1000, salieran a la calle el 18 de septiembre, la alcaldesa reconoció conflictos puntuales. No, señora Rey, los conflictos en Osmayos no son puntuales, son desde hace tiempo, continuos y en varias zonas del barrio. El 23 de septiembre la alcaldesa mandó al concejal de Seguridad Ciudadana a reunirse con las asociaciones de vecinos para intentar calmar el incendio. ¿Y qué pasó? Les dijeron a las asociaciones que inscribiesen en un papelito sus problemas, que deberían conocer tras 2 años y medio de gobierno, y que si tenían algún problema de seguridad llamasen al 092 o enviasen un correo electrónico. No, señora Rey, los vecinos no tienen que hacer su trabajo, que es conocer los problemas y solucionarlos. El 2 de octubre, cientos de vecinos de Osmayos volvieron a salir a la calle para protestar tras la respuesta de la alcaldesa a la concentración anterior y tras la reunión con las asociaciones. En Osmayos no hay una ocupación, hay una invasión, decían los vecinos de Osmayos a la alcaldesa. A partir de ahí varió en algo su discurso. En el pleno del 7 de octubre, en una moción descafeinada, conjunta, pero descafeinada en materia de seguridad, y lo saben bien porque se hablaban de muchos problemas de ese barrio en 5 folios, pero de inseguridad en un parrafito que metimos nosotros, el Gobierno dice que tienen tolerancia cero con los ocupas. No, señora Rey, no han tenido ni tienen ahora tolerancia cero con los ocupas, siguen las mismas y sin reacción. El 14 de octubre el Partido Popular registró la solicitud del Pleno extraordinario que celebramos hoy porque la situación es insostenible en muchos barrios. Tras 2 años de mociones y preguntas en el Pleno, tras 2 años de páginas en periódicos, tras 2 manifestaciones vecinales, por fin, el 21 de octubre, casualmente, solo unos días después de la solicitud de este Pleno, la alcaldesa se reúne con el delegado del Gobierno para poner en marcha supuestas medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana. El objetivo de esta reunión es revertir la sensación de inseguridad ciudadana de la ciudadanía coruñesa, explicaba. No es una sensación, es inseguridad, lo dicen los vecinos y lo confirman los datos. Pero ni la alcaldesa ni el delegado del Gobierno explicaron qué medidas concretas pondrán en marcha
ni con qué efectivos cuentan para los presuntos refuerzos policiales anunciados, porque solo buscaban una foto para dar sensación de actuación ante lo que llama sensación de inseguridad. Y así lo confirmaron los sindicatos, que calificaron los anuncios de la alcaldesa y del delegado como un brindis al sol, paripé para salir del paso y venta de humo. En concreto, los sindicatos de Policía Nacional advirtieron que las radiopatrullas se han reducido a 1/3 y que el 20% de los puestos está sin cubrir. Y el de la Policía Municipal explicó que en estos momentos debía haber 60 policías más de los que hay y aunque la alcaldesa presume de haber incorporado 38 agentes, en realidad se ganaron 4 porque se jubilaron 34. Nos reunimos recientemente con representantes de la agrupación profesional de la Policía Local que lleva meses concentrada en María Pita en protesta por la falta de diálogo del Gobierno. Y nos manifestaron que se sienten maltratados y humillados, y lo han dicho públicamente, por el Gobierno municipal, que el concejal de Seguridad Ciudadana lleva 4 meses sin recibirles a pesar de los graves problemas de la falta de planificación y escasez de medios humanos y materiales. ¿Y qué hace la alcaldesa? Se remite a las mesas de negociación y punto. Respecto a personal, dicen que el actual Gobierno solo ha convocado 4 plazas nuevas propias, ya que el resto son de gobiernos anteriores y que en los 2 últimos meses de este año van a contar con 18 policías menos. Esta situación se agravará porque a partir de 2022 se jubilarán más de 100 policías municipales. Respecto al anuncio de Inerrey de destinar el 100% de recursos al control del ocio nocturno, va a suponer pasar de 2 a 4 patrullas, o sea, nada. Sobre medios materiales, dicen que aún no han llegado los chalecos antibalas prometidos, que recibieron 7 coches nuevos, pero no compensan los 20 dados de bajas. Al final, son los ciudadanos, aparte de los policías, los que sufren las consecuencias de esta falta de medios materiales y humanos. Mire, señora Rey, calificar como sensación de inseguridad lo que es un grave problema de inseguridad es reírse de los coruñeses. Han tenido que salir más de 1000 vecinos a la calle a manifestarse en 2 ocasiones para que empiecen a hablar de un problema de inseguridad que lleva el Partido Popular denunciando años. ¿Dónde estaban los concejales del Gobierno, de la Marea, del BNG o la concejala del Podemos en estas concentraciones ciudadanas y pacíficas? Porque ni los vimos nosotros, que estuvimos allí, ni los vio nadie en su casa, mientras los vecinos, hartos de ocupaciones de edificios enteros, donde hay trapicheo de drogas que provocan robos, amenazas y agresiones, se manifestaban pidiendo que se cambie la ley y más vigilancia policial. El problema de las ocupaciones no es puntual ni es en Los Mayos, es un problema en toda la ciudad. ¿Le pueden explicar esa tolerancia cero que dicen que tienen ahora a los vecinos de Peruleiro, del barrio de Las Flores, que tuvieron que desalojar ellos mismos a los ocupas? ¿Se lo pueden explicar a los vecinos de Asilva, que tuvieron que buscarse la vida para recuperar sus viviendas? ¿Se lo pueden explicar a los vecinos de Palavea? ¿Se lo pueden explicar a los vecinos de Os Mayos, que ya no aguantan más? Hay que tener tolerancia cero con los ocupas, pero también con quienes los consienten desde hace años, como el Gobierno municipal, y quienes los justifican, como la Marea, el BNG y Podemos. Nuestra ciudad es la más afectada de Galicia, sí, ya que hay más de 100 ocupaciones activas y una media de 5 denuncias al mes, según la Federación de Agentes de la Propiedad. Dice la señora Rey que los socialistas tienen tolerancia cero con los ocupas, pero se han negado a modificar la ley en el Congreso de los Diputados y hace 2 semanas en el Parlamento de Galicia, PSOE y BNG, Marea y Podemos ya no existen, votaron en contra de instar al Estado a esta reforma legal por alarmista y porque dicen que es un problema inventado. Hay más problemas que las ocupaciones. Se han producido olas delictivas de robos y también peleas en toda la ciudad. Leo los siguientes titulares de prensa del día 7 de octubre. Por ejemplo, hace menos de un mes. Una oleada de robos con fuerza sacude a establecimientos comerciales de toda la ciudad. El Ideal Gallego. La oleada de robos en comercio se expande por toda la ciudad. La Voz de Galicia. Podría seguir, pero no me da tiempo. Hay comerciantes que no se atreven a abrir los comercios porque tienen miedo. Pueden leerlo también en esas páginas de periódico. Bastante mal lo han pasado este año y medio, como para que ahora no puedan atender sus negocios por falta de seguridad. ¿Y qué decir de los vecinos de Pescadería Orzán, afectados por los problemas de inseguridad ciudadana? Claro que no es un totum revolutum, es que tiene todo que ver, señora García, asociados al botellón, como son los ruidos nocturnos y el vandalismo, y que les impiden ejercer su derecho al descanso. Los vecinos nos han trasladado su desesperación ante la falta de soluciones por parte del Gobierno municipal a estos problemas que han regresado y a peor tras la pandemia.
No se puede decir que se ha eliminado el botellón en la ciudad. Ha salido de los jardines de Méndez Núñez, pero hay botellón en toda la ciudad, en toda la zona de Orzán y Pescadería concretamente, y los vecinos lo sufren. Los afectados piden que se cumpla y se haga cumplir la ordenanza sobre descanso nocturno con vigilancia policial efectiva y no mediante coches patrulla que no paran, y que se apliquen sanciones recogidas en la normativa en casos de incumplimiento por exceso de ruido, orinar en la calle, altercados, peleas o consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. El botellón no se ha acabado, lo han trasladado de los jardines a otras zonas, impidiendo el descanso y cometiendo actos vandálicos en las calles, portales, etcétera, sin que el Gobierno municipal esté tomando medidas. Los vecinos del Orzán están hartos y desesperados. Hemos presentado mociones y preguntas sobre el barrio sin que el Gobierno haya hecho nada para cumplir lo que se aprueba. Hacen lo que luce mediáticamente, como es levantar la mano en este salón de plenos para aprobar propuestas y mociones, pero no mueven un papel para gestionar y ejecutar. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Turno para o señor Borrego. Grazas, señora alcaldesa. Bos días a todas e a todos. Sinceramente, señora Gallego, antes de empezar, que seguramente o farei no segundo turno, a especificar clarísimamente as medidas e os logros que se levan facendo xa non desde hai un mes, sino desde hai máis tempo con respecto á seguridade na cidade. Non podo tildar máis que de irresponsable se leo textualmente xa o primeiro punto do asunto deste pleno. Ante os graves problemas de seguridade cidadá en todos os barrios da nosa cidade, como son as ocupacións ilegais, os problemas de convivencia que ocasionan, a onda de roubos en comercios e domicilios e garantir o dereito ao descanso nocturno. Xa falamos no debate dos mallos, no que seguramente a votaron de menos con todo o que dixo aquí esta mañá, de que non era viable, nin era crible, nin era xustificable ningún tipo de estigmatización, ningún tipo de paralelismo con problemas determinados que poida haber de consumo de drogas, de ocupación, que, por certo, vou a dicir, de novo, que xa dixo nosa alcaldesa, por activa, por pasiva e por perifrástica, nesta sede, na prensa e cando abordan sobre o tema, igual que fixo o noso portavoz. Para este goberno non hai ocupación ilegal ou legal, hai ocupación como delito. E sí, seremos inflexibles cando se cometen delitos. Por certo, delitos penales son todos os delitos, señora Gallego. Está moi ben traer o papel lido, que seguramente lle escriben outros, pero hai que ter un poquinho de preparación e seriedade cando se trae un tema tan relevante e tan importante para unha cidade e incluso para a súa reputación, xa non só como cidade en canto á alarma da convivencia dos seus propios veciños, senón o que pode supoñer, por exemplo, coa próxima chegada de xente que queira vir desde París, pensar que, segundo o Partido Popular, non veñen a Coruña, veñen a Cisjordania. Son vostedes tamén uns especialistas en asignar competencias que non son daqueles a que llas queren asignar e de eludir competencias que si son as que terían vostedes que asumir. Non lle quero decir, xa lle dixeron varios grupos, cales son as competencias directas do que é a seguridade cidadá nunha cidade. Tampouco lle quero decir cales son e de quen as competencias en industria, por exemplo, en educación, non lle vou dicir. Voulle dicir que tampouco se poden facer trampas ao solitario e intentar misturar temas que alarman porque independentemente de que todo o mundo ten dereito a un descanso e hai que facer cumplir efectivamente as ordenanzas para facelo viable, misturar todo no mapa dunha sensación de inseguridade preguerra non é, desde logo, de recibo. E tamén se están queixando as asociacións de veciños precisamente por esa estigmatización e agradecendo incluso algunhas con referencias directas a que oían trasladar a vostede, que está moi ben a coordinación que se fai desde as asociacións de veciños coa Concellaría de Seguridade Cidadá e máis directamente coa Policía Local,
como xa se está levando a cabo por iniciativa tamén da nosa alcaldesa, precisamente para que entre todos os que viven nas nosas rúas a cotío teñamos unha mellor visión das necesidades de seguridade e das posibilidades de prevención. Mire, a Coruña, efectivamente, sufriu un incremento importante no que hai que atinxir de casos de delincuencia nesta última estadística. O 21,8% por 1000 habitantes é a taxa de criminalidade. Eu chamaría aos seus amigos de Madrid porque eles están polo 60,2 por 1000 habitantes de taxa de criminalidade. Se isto é Cisjordania, aquilo debe ser Chernóbil. Non se pode vir a facer partidismo nin populismo barato intentando facer chegar á poboación que hai en Coruña un Estado que non existe. Mire, non me podo comprimir máis. Non se vai presentar a Semana da Seguridade. Se vai presentar a Semana da Prevención, que é unha cuestión que leva durante moitos anos facendo este Concello. E insisto, mire, vamos a falar de alarma. Falan vostedes deses, como dicía vostede, delitos penales, roubos con forza en domicilios, por exemplo, furtos. Roubos con forza en domicilios no ano 2014, 402. No 2021, 97. Sabe quen gobernaba aquí no 2014? Quen levaba as competencias de seguridade cidadá? Igual coñece o señor Julio Flores. Furtos, 3.462 contra 1.621. No mesmo ano, tamén gobernaba o Partido Popular. Tráfico de drogas, 41 en 2014, 14 en 2021, en toda a cidade. Non vou entrar neste pleno por respeto tamén, incluso o corpo da Policía Local, nun tema que vostede quere involucrar nas condicións de seguridade, pero non lle quero recordar que vostede foi tamén concelleira de persoal neste Concello. Non se fagan trampas ao solitario, señora Gallego. Non vale mentir nin alarmar. Despois, con tempo, voulle dicir exactamente, punto por punto, o que se leva facendo e o que se leva conseguindo tamén da man dos veciños e das veciñas deste Concello, a través das súas asociacións coa problemática de distintas tarefas na seguridade cidadá. Todos os delitos, por moi pequenos que sexan, a rotura dun retrovisor afecta a este goberno, por suposto que afecta a nosa alcaldesa, como xa dixo, porque tamén nós somos veciños desta cidade e queremos vivir nunha cidade tranquila, garantindo a convivencia. E tamén por iso fixemos un esforzo orzamentario este ano con respecto á dotación da Policía Local de preto do €500.000. Non lle vou relatar que pasa cos chalecos ou por que están tardando, que o mellor leva vostede unha sorpresa en como se tarda en tallar unha serie de tallas nos chalecos. E non lle quero dicir, por exemplo, que o mellor, despois desa reunión co delegado do Goberno e a alcaldesa, na que a alcaldesa anunciou que se vai actualizar o Plan Local de Seguridade, non lle vou dicir, por exemplo, que temos a Policía Local máis numerosa da comunidade. Máis numerosa. Non por ratio de habitantes, sino por número de efectivos. E que o mellor é que ampliala, pero que temos o corpo da Policía Local máis numerosa. Está moi mal, pola súa parte, como din os veciños, intentar estigmatizar non só a un barrio, senón a unha cidade co que non é. Se teñen vostedes a altura de mira, se algunha vez queren volver a aspirar a gobernar esta cidade, cumpriría que en temas como é o da seguridade cidadá, arrimaran o lombo precisamente nesas causas, en esas condicións, en esas solucións que apuntan tamén ao resto de grupos e que se falaron nunha moción que atinxía os mallos, pero que se podemos trasladar á Coruña, supón tamén que haberá que facer un esforzo nos barrios para humanizalos, para mellorar a limpeza como xa se fai, para solucionar os temas que pode haber de iluminación. Só lle podo dicir que previstos 99 millóns de euros en inversións nos barrios xa se levan executados preto de 35. Ese é o compromiso dun goberno que, ademais, como lle comentarei no seguinte turno, ademais de intentar atender as causas
e solucionar as consecuencias, traballa día a día precisamente para previr e para aguantar que ata que esas causas estean resoltas, os cidadáns teñan a mellor calidade tamén na seguridade cidadá. Polo momento, nada máis, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor Borrego. Segunda e última quenda de 4 minutos. Comeza a señora Faral. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, vou eu agora aos puntos do asunto do día. Con respecto ao primeiro punto sobre inseguridade cidadá, pois existe unha percepción subxectiva que é alimentada polas propias vivencias personais, pero en moitos casos por campañas de prensa, mediáticas e algún tipo de interés partidista, tendendo ás veces a confundir conflictos cívicos con delitos. E tamén hai unha percepción obxectiva, que é a que se xusta á realidade, aos datos. Despois de abrir a intervención dicindo que a Coruña é unha cidade segura e ler na orden de día que aparece o preocupante incremento do número de delitos da nosa cidade, pois, eso, señores do PP, todo un alarde de coherencia. Segue a ser, sen restar de importancia alguna a este tema, focalizalo desde o alarmismo, sí, desde o alarmismo. E facer política de cara á galería con un importante asunto que deberíamos tratar con máis rigor e prudencia, lonxe de politizalo, combatilo. Con respecto ao segundo punto, xa vimos que para brindis ao sol, este segundo punto. Non vou insistir nos argumentos xa esgrimidos de que para recuperar a policía de barrio, para siquera plantexalo, habería primeiro que solucionar o conflito co colectivo. Porque moitas das súas reivindicacións e moitas das reivindicacións do colectivo xa se plantexan algunhas solucións que tamén mellorarían a seguridade nas rúas. Pero para exemplo de todo dito, o terceiro punto, que non pode ter outra intención o PP que seguir xenerando alarma, poñendo o foco no berro da ocupación. No medo dos demais é onde se crecen. Porque este mesmo punto o levaron ao Parlamento galego en outubro, fai menos de un mes, e que a súa maioría absoluta xa determinaron elevar ao Goberno de España esta mesma petición que hoxe traen aquí, co cual o PP resolveu no Parlamento galego e trata de revolver neste pleno. Ademais, sendo un problema o que buscarlle solución, o da ocupación, de acordo á casuística concreta, non é ese tema o de maior problemática con respecto á vivenda. Non podes, como pode ser o acceso á mesma de xente nova, os prezos desorbitados de aluguer, as grandes bolsas en mans de fondos buitres onde o PP ten moito que contar, temas que parece que ao PP non lle preocupan tanto e que si se están a cometer agora coa nova lei da vivenda. Remato xa. Para traballar sobre o tema de seguridade cidadá, habería que estendelo máis alá de medidas represoras, a rehabilitación de espazos públicos, a supervisión e control sobre actividades lúdicas, a política de vivenda social, a distribución racional de determinados servicios sociales e, como non, a consolidación da confianza nos políticos, deixando de facer tanto uso partidista destos temas, son algunhas das medidas que contribúen a reforzar non só a sensación de seguridade, sino a seguridade en sí mesma. A moción de outubro abría as portas a ese camiño, pero parece que se opta por botar máis leña ao fogo, un fogo no que nos podemos quemar todos. Por eso, neste momento, e ante este desaguisado, eu, concelleira de Podemos, voume abster. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, por suposto, serán transmitidos á Viabeira os parabéns e agradezos en nome do Grupo Municipal do BNG. Señora Gallego, eu escoitei dicir ás persoas voceiras da Plataforma Veciñal dos Mallos que non querían que se politizase o conflito. E, en cambio, a súa continua insistencia, porque eu escoitei moitas veces en que vostede estaba nas manifestacións e outros concelleiros non, parece que é non facerlles caso. Ben, en calquer caso, completando a argumentación, decía na miña primeira intervención que non se poden dar respostas simples a problemas complexos. Por suposto que hai que actuar contra a delincuencia e atrallar os problemas de seguridade, pero non abonda. Hai que actuar tamén sobre as causas que fan que os barrios se volvan máis inseguros.
barrios con moitas vivendas baleiras e edificios abandonados, con rúas inhóspitas, en comercios, con baixos pechados, con áreas urbanísticamente degradadas, con bolsas de pobreza e marginalidade no seu seo, tórnanse en barrios máis inseguros. Esa foi a razón pola cal na moción que promovimos se propuñan medidas transversais, incluindo tamén medidas en materia urbanística, de vivenda, de políticas sociais, de dinamización sociocultural ou de revitalización comercial. Vostedes, en cambio, só atenden a unha dimensión do problema. Por exemplo, o punto terceiro, no que propoñen, cito textualmente, instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Mire, a Constitución xa garante o dereito á propiedade privada. Artigo 33, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Iso sí, nese artigo engádese la función social destos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Do mesmo xeito que o artigo 47 establece o seguinte: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. O artigo 35 establece o seguinte: todos los españoles tienen el derecho de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Oxalá fose así, verdade? Oxalá fose así. Parece mentira que sexa un presunto irredento anticonstitucionalista quen teña que lembrar estes preceptos constitucionais. Esa é a razón fundamental pola que non podemos votar a favor do que vostedes propoñen. Como di o refrán castelán, vostedes mezclan churras con merinas, ao meter no mesmo saco problemas de índole tan diversa e tan distinta como os roubos ou o dereito ao descanso nocturno. Fanno para sementar alarmismo. E fanno porque pensan que sementando alarmismo sacarán rédito político. E por iso só atenden a unha dimensión do problema, cando problemas que teñen causas múltiples e complexas só son abordáveis dende unha perspectiva integral. Por esa razón, o BNG vai votar en contra da proposta de resolución. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para Marea Atlántica, señora García. Sí. Señora Gallego, se trae datos correctos dentro dunha lógica. Se a comparación que facemos do incremento de delitos estamos facendo co primeiro semestre de 2020, onde estábamos confinados na casa, pois subirán efectivamente todo tipo de episodios, non? Os accidentes de todo subirá, non? A realidade é que tanto na tipoloxía de furtos como de roubos con forza o número de delitos baixa con respecto a 2019, a 2018, a 2017 e 2016. Non quere dicir que non os haxa, non que efectivamente os hai, pero non se produce ese suposto incremento. Hainos, hai que atendelos e hai que atender esas demandas veciñais, pero, por favor, utilicen a información con rigor. O Partido Popular manexa os datos e a información nunha estrategia moi semellante a de Securitas Direct, non? Unha información moi sesgada pois para vendernos a súa mercancía, e a súa mercancía, pois bueno, debería facernos reflexionar sobre o que é a seguridade individual e a seguridade colectiva. A seguridade colectiva da comunidade que se basea, en primeiro lugar, nun estado de benestar, ou a seguridade individual de aquí sálvese quien pueda. Yo seguro, pero luego el resto de la gente que se vaya buscando a vida. Nos estamos, por suposto, a favor da seguridade colectiva, da seguridade que traballa tamén a integración, o estado de benestar, a igualdade de oportunidades, e que traballa tamén a loita contra a desigualdade, que está moitas veces na orixe destes problemas. Temos que emprazar ao PP a ter unha actitude responsable con estes asuntos. Temos que emprazar tamén ao Partido Socialista a que tome medidas. O Partido Socialista, en primeiro lugar, que cumpra os acordos aos que se comprometeu o Concello. En primeiro lugar, coa Policía Local. Hai acordos asinados que están pendentes de cumprimento e que non axuda tampouco a desenquistar estes problemas.
Emprazamos tamén ao Partido Socialista no goberno a que saia do centro e desembarque nos barrios, e desembarque con investimento, e desembarque con medidas, e desembarque con propostas como as que xa lles fixemos chegar, que distribúa os fondos entre os lugares que máis o necesitan, en vez de enterraros, por exemplo, pois nos terreos portuarios que xa son públicos. E emplazamos tamén ao Partido Socialista a non dar bandazos, porque un día fala de episodios puntuais en importancia e outro día fala, efectivamente, da tolerancia cero coa ocupación. Ben, a nos gustaría ver tolerancia cero coas persoas en casa, tolerancia cero co acoso inmobiliario, tolerancia cero coas empresas parapoliciais que están actuando sen amparo legal, tolerancia cero cos fogares que viven por debaixo do umbral de pobreza. Efectivamente, aí tamén é necesaria a tolerancia cero. Agora mesmo pois está falando moito dunha lei de vivenda a nivel estatal que non só non contribúe a solucionar o problema, senón que dificulta as actuacións que se estaban levando noutras comunidades autónomas como Cataluña, que si foron valentes para regular os alugueres. Moito que facer aquí para moitas persoas. O que sí que é certo é que a Marea Atlántica vai votar en contra desta proposta de resolución que achega ao Partido Popular por varios motivos. En primeiro lugar, porque creemos que instrumentaliza unha demanda veciñal para despregar a súa axenda política. En segundo lugar, porque creemos que non aporta unha solución ao problema. E, en terceiro lugar, porque rompe esa vía de actuación conxunta que se xestara neste salón de plenos. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para a señora Gallego. Sí, muchas gracias, señora García. En Coruña, en el mismo periodo, datos del Ministerio de Interior, se incrementaron un 33% los delitos. En la media de España, un 11%. Pero para ustedes, la policía, ya sabemos que es para patearla, como su colega de Podemos, que tuvo que dejar el escaño. Señor Jorquera, yo soy ciudadana coruñesa. Podré ir a una manifestación o le tengo que pedir permiso. Y le diré que nos dieron las gracias por acompañarnos. El domingo creo que hay otra, a ver si les vemos por ahí. Irresponsable, señor Borrego, es no reconocer que hay problemas. No reconocer que hay un problema general es irresponsable. Ya vemos que no estábamos de acuerdo en que hay un problema de inseguridad ciudadana. Pero bueno, una pena. Y echar valores fuera también es otra irresponsabilidad. Lean los periódicos y escuchen a los vecinos. Es que vivimos en otra ciudad. Es que vivimos en otra ciudad, se lo digo de verdad. Y mande bien la previsión, porque no me resisto, pero es que yo lo que leí, 12:30, concejal de Seguridad Ciudadana, Borrego, presenta las actividades de la Semana de la Seguridad Ayuntamiento. Esa es la previsión que ustedes mandaron. Entonces, bueno, pues será de la prevención o de lo que usted quiera. Medidas que proponemos. Recuperación de la policía de barrio. Claro que sí. Los representantes vecinales claman por la recuperación de la policía de barrio. No castiguen a los ciudadanos solamente porque aquella fue una buena idea del Partido Popular, porque esta y no otra fue exclusivamente la causa de que sus socios, señora Rey, la Marea Atlántica, la eliminaran en 2015 y la de que ustedes no la quieran recuperar. Cámbienle el nombre como quieran, pero recupérenla. Con la policía de barrio, el 60% de los policías locales formaban parte de este servicio. Se duplicó la media de policías locales en los barrios. Se multiplicaron por 4 los barrios con patrullas a pie. Resumiendo, todos los barrios se cubrían con patrullas a pie, en moto o en coche. Los barrios, sin excepción, valoran su carácter preventivo y disuasorio, pues saben, porque así fue en su día, que la presencia de efectivos en las calles, en patrullas, a pie o en moto, contribuiría a la disminución de la actividad delictiva. Otra medida, aumento de personal en la Policía Municipal y Nacional. Tienen ustedes la tasa de reposición del 125%. Úsenla. El Partido Popular puso en marcha la Policía de Barrio con tasa de reposición 0, y lo saben ellos. Presume, además, de haber incorporado 36 policías municipales y acaba de decir que somos la ciudad con más policías. Pues no se les ve, Y en Policía Nacional, como denuncian los sindicatos, faltan por cubrir el 20% de los puestos del catálogo de puestos de trabajo en la ciudad. Los fines de semana solo hay 2 radiopatrullas en las calles. En manos de su partido está cubrir las plazas. Aprobación de una ley antiocupas. Sí, claro que sí. El Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentó una proposición de ley orgánica que lamentablemente fue rechazada por los socialistas de tolerancia cero contra los ocupas y por sus socios, obviamente.
es necesario que el Gobierno de España apruebe de manera urgente una ley que combata eficazmente la ocupación. Obviamente hay que tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad. Obviamente, estamos hablando de otras cuestiones aquí e intentan desviar, pero no hay que tener en cuenta las de los delincuentes. Y de todas maneras, estas situaciones de vulnerabilidad tienen que ser atendidas por las administraciones, no por los ciudadanos, que no tienen la culpa. Las administraciones son las que tienen que solucionar los problemas. Actualizar el Plan Local de Seguridad de 2012. Pues fíjese, aquí está, de febrero de 2012. Bienvenidos, menos mal que lo acaban de encontrar, no sé, qué cosa más curiosa. Dicen que van a aumentar los policías de paisano. Claro que para que nadie los vea. Para que nadie los vea y además para no saber cuántos hay, porque como van de paisano, pues no sabemos si hay 1 o hay 35. Aprobar los protocolos de coordinación. Aquí también los tienen, del Partido Popular, 2012. Pues está bien que ahora decidan coordinarse a buenas horas, casi 3 años, 2 años y medio. Bueno, aquí tienen el plan de 2012, los protocolos de coordinación, es lo que tienen que hacer, ponerse de acuerdo con sus socios de, su partido en el Gobierno del Estado y, desde luego, lo que está claro es que este pleno extraordinario y este debate eran necesarios y son necesarios y seguiremos, por desgracia, debatiendo sobre este tema porque los problemas en esta ciudad son alarmantes. Nosotros no alarmamos, son los vecinos los que los denuncian, o es que la prensa se inventa los robos, se inventa los asaltos a comercios, pero es que se lo inventa la prensa, supongo que serán casos reales, o es que todos los días, no ven el periódico, mírenlo hoy, miren ayer, todos los días, los vecinos del Orzán, todos los días, vuelven a salir diciendo que no pueden dormir y que el Gobierno municipal no hace nada y que esto está como nunca. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Borrego, para pechar o debate. Moitas grazas, señora alcaldesa. Las detenciones tamén saen nos periódicos, as sancións que pon a Policía Local por afeccións ao ruido tamén saen nos periódicos. Pero digo usted unha frase que a min encantoume. Lean los periódicos e escuchen a los vecinos. Plataforma vecinal Los Mayos. Leo textualmente. A calma está a chegar grazas ao incremento da presenza policial. Os actos de vandalismo que se producían no barrio, desde que se instalaron os ocupas, diminuíron notoriamente, ou polo menos esta xente modificou o seu comportamento desde que tanto a Policía Local como a Nacional déixanse ver a diario polos Mayos. Desde a plataforma veciñal queremos agradecer este incremento da presenza policial que vemos no barrio e nos fixo recuperar un pouco a tranquilidade. Mire, no tema da seguridade xa falamos antes de que hai causas e condicionantes moi diversos, pero nós, mentres tanto, non se poden resolver esas causas que son complexas e de grandes solucións, temos que traballar tamén no día a día precisamente para previr e para dar maior seguridade á convivencia dos nosos veciños. A Xunta Local de Seguridade se celebrou no mes de setembro e xa antes, tamén por iniciativa da nosa alcaldesa Inés Rei, se conformaron unha mesa específica para atender o tema da ocupación. Repito, ocupación ilegal toda. Un tema que non só pode producir nalgúns casos específicos están cuantificados afeccións á convivencia ou posibles cercanías á comisión de delitos, senón que tamén poden estar incluídos nuns aspectos que hai que ter en conta. Por exemplo, se afectan a menores, se afectan a persoas en risco de vulnerabilidade, se afectan a muller, por exemplo. Hai neste tema unha cuestión transversal que esa mesa que convocou a nosa alcaldesa xa tratou e xa trata con as distintas administracións involucradas. Tamén incluso desde o ámbito dos propietarios. Non sendo competencia a ocupación do Concello nin da Policía Local, entramos nese tema precisamente para conquerir desde os veciños afectados, os propietarios dos inmobles e as persoas que os están ocupando unha avaliación exacta do que ocorre en cada sitio, asesorando incluso ou dicíndolle aos propietarios as consecuencias que poden ter se non teñen o tema denunciado e os riscos que poden ter se non garantizan a seguridade e determinadas situacións no propio edificio. Nese sentido, gracias a ese traballo discreto e non feito a nivel de matonismo, xa se resolveron
neste tempo distintas actuacións de ocupación. Xa non se lembran vostedes da Falperra, xa non se lembran da Rúa Independencia, porque non só se liberaron o tema dos edificios, senón que se propiciou as medidas necesarias para que non se poidan volver a ocupar. Incluso moitos deles foron tapiados. Temos resolto distintos casos neste Concello e seguiremos facéndolo dese xeito, porque moitas veces nin os propietarios saben o que teñen no edificio e hai moitas veces que non están nin sequera denunciadas as ocupacións. Con respecto á coordinación, por suposto, despois desa xunta local de seguridade e despois incluso da propia reunión específica que se mantivo entre a alcaldesa e o delegado do goberno, a coordinación é total e non só para este tipo de delitos. Acabo de ler o que din os veciños. Xa se nota o reforzo das policías naqueles sitios e naqueles momentos onde fai falla. Xa se nota tamén a reducción de determinados delitos, cuestión tamén resolta polas accións policiais. E xa se nota tamén, claro, non llevamos poñer os policías de paisano unha luz para que se saiba que son policías, pero xa os veciños tamén notan a importancia de ter os policías visibles e invisibles. Mire, empatizar con unha persoa que sufre un delito calquera é o menos que podemos facer, porque o que quere a nosa alcaldesa como cidadana desta cidade é garantir a mellor convivencia nunha cidade que ata agora sempre foi un exemplo de seguridade e vai seguir tendo que selo precisamente en coordinación con todas as administracións, asumindo incluso a colaboración en competencias que non son nosas e traballando arreo día a día coas asociacións de veciños que son os que mellor coñecen a situación e o día a día dos barrios para buscar as solucións máis áxiles e garantir que esta cidade siga sendo a cidade segura que todos queremos que sexa. Nada máis, moitas gracias. Por suposto, avanzar que vendo a inoperancia, a inoportunidade, a instrumentalización e a desfachatez e a responsabilidade desta proposta, este grupo votará tamén en contra. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Remata aquí o debate neste pleno extraordinario. Por favor, garden silencio, que imos iniciar a votación. Procedemos á votación. Votos a favor do acordo do pleno. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Grazas. Queda rexeitada a proposta. Remata aquí o pleno extraordinario. Moitas grazas a todos e a todas. Moi bo día.